Imana icyo. Amina. Iyo ivu Zeriyaba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Imana atangaje. Hari ibintu bitazatungana mu buzima bw'abantu kereka biringiye Imana ikababuza n'abo yasize. Hari abantu Imana yasigiye guhesha umugisha abantu. Hari abantu Imana yasigiye kubohora baboshye. Hari abantu Imana yasigiye guhesha abantu. Haleluya, haleluya, turabakiriyeho muri hose. This is Rwayitare show. Ndi kumwe na Aline na Innocent. Aho tugiye kugeza ku kikuba tukwikiye. Tugiye kubagezaho ubuhamya bw'Imana yakoze nyuze mu ijambo ryayo. Kumve rero. Ubu ni ubuhamya bw'uwitwa Sifa Adeline. Sifa Adeline ari he? Ari i Paris mu Bufaransa. Ari i Paris mu Bufaransa. Abantu bari mu Burayi turabakira. Haleluya. Abantu bari i Paris mu Bufaransa. Turabashoboye. Waba w'igifaransa. Paris bavuga Ubufaransa. Arakomeza avuga ngo ndi umurundikazi ntuye i Paris mu Bufaransa. Ese mama, Sifa Adeline ni umurundikazi ariko utuye i Paris mu Bufaransa. Arakomeza avuga ngo Pastor Patrick namubonye i Bujumbura mu Burundi. Yari yaje iwacu ku rusengero. Aho niho yakubonye. Yatwigishije Bujumbura ku rusengero iwabo. Bujumbura. Abantu b'Ubujumbura ndabashuje Haleluya. Bujumbura baradukurikira. Cyane. Yatwigishije ku kwizera. Yasomye ibyanditswe byinshi ariko icyo nibuka cyane ni ikiri muri Yobu 5:9. Turaza kugisoma. Wasomye ibyanditswe byinshi. Yavuze ndabishaka kwizera. So byanditswe byinshi. Ariko icyo yibuka. Yobu 5:9. Yobu 5:9. Kumve. Pastor wasengeye abadafite akazi nanjye nari ndimo. Abadafite akazi. Zuko n'ubu n'indi za kampani za Nairobi. Mwana n'abarundi benshi nasengeye icyo gihe. Bagiye bakora za Kampala na za Nairobi. Bakanyutse icyo gihe. Rero wasengeye abadafite akazi. Na Adeline yari arimo. Sifa Adeline yari arimo. Aho ni Bujumbura. Twagiye. Benshi babonye akazi mu wasengeye. Benshi babonye akazi. Kuko tujya tuganira tukibuka ko ari wowe wadusengeye. Benshi mu wasengeye babonye akazi. Bajya baganira. Bajya kwagenda basengeye. Imana icyubahiro. Amen. Imana igikoresha abantu, idukoresha tugasengera abantu bagasubizwa. N'umushomero udukurikira Imana. Amen. Wowe wadepoje ukaba wenda inkweto zarahengamye. Imana ikuruhurirwa. Haleluya. Wowe byanze. Wowe wabizi icyo ukora. Ukajya no mu kiyede. Imana ikure kwa kazi kari permanent. Imana igwa akazi gasobanutse. Urumva ko watangatse aho wasengeye benshi babonye akazi. Tujya tuganira. Bakibukiranya kuno wasengeye. Amina. Ntabwo bajya ni bwiza. Njyewe umaze kunsengera warambwiye ngo wowe bidatinze ugiye i Burayi. Pastor nubwo na kana nasengeraga abashakazi. We mugeze n'amwe mu bidatinze agiye i Burayi. Pastor nubwo ntabyo nari nakubwiye ariko kujya i Burayi narabishakaga cyane. Gasubiyemo neza. Arakomeza avuga ngo Pastor nubwo ntabyo udusengera. Njyewe umaze kunsengera warambwiye nasengeye benshi ijambo ryangiye sengeye abantu benshi ngo babone akazi. Yavuze ko benshi banakabonye bajya bagana kwegera wowe rero umugezeho. We rero umugezeho uramusengera uramubwira ngo wowe bidatinze ugiye i Burayi. Ko nakambere we bidatinze urimo kumubwira nyine uramusengera wasenyaga benshi ako umugezeho. We bidatinze ugiye i Burayi. Pastor nubwo nabyo nari nakubwiye ariko nashaka kujya i Burayi cyane. Yarabishakaga cyane. Nubwo akenshi buriya akenshi ubuhanuzi hari igihe buhura n'icyo wowe indani muri wowe ushaka. Rero wabirasheho nawe ari byo ashaka ubimubwira. Vuba byusugiye kujya i Burayi. Tugende twumva amazi. Arakomeza avuga ngo Pastor Patrick ubu nyine niho ndi.
i Paris mu Bufaransa i Burayi. Amen. Umaze kudusengera ntibyatinze nabonye opportunity y'akazi muri projet y'abazungu. Nkora exams n'abandi benshi aho Bujumbura. Ndatsinda ku manota meza cyane. Nuko bamitiramo gukorera mu Burundi, Senegal, Cameroon. Bamuhitishamo gukorera mu Burundi, Senegal, Cameroon no mu Bufaransa. Gusa wahitamo yewe. Akari tuvugisha kujya wahitamo. Mu Bufaransa. Urumva yasezerano cyane. Yarabishaka muri gushaka. Yumva ashaka kujya Burayi. Noneho Imana yamushindaye muhanure ko agiye kujya Burayi. Abonye opportunity y'akazi akoze ibizamini aratsinda ku manota meza. Bamutisha niba gakorera iwaye Bujumbura. Ahamenyereye abandi. Bujumbura, Burundi aho. Bujumbura, Senegal, Cameroon no mu Bufaransa. Ni ubize bya Francophone. Bya Francophone. Amaze gutsinda ikizami. Muri projet y'abazungu aho. Bamuhitishemo hakoma gukora. Ariko ubundi ntibinakunze ibyo ntabwo bibaho. Tutibagiye ko yari n'umushomeri. Urumva ni cyo gihe cy'ikindi. N'ubundi baza ntabwo hazaga abashaka kujya haza nshobora nahamagara abashaka akazi baza cyane ari urubyiruko. Nawe ko nanjye mwana wo Kampala bati niwe dusengeye ngo ko navuze ko benshi babonye akazi byabiganira. Noneho mu gusengera abantu babona akazi mishurirwa we ko agiye kujya Burayi. Urumva byaje biterero. Yese abona opportunity yo kubona yo gukora ikizami muri projet y'abazungu. Atsinze ikizami. Wumva ibintu bitagerwa ku bundi. Yitsinze ku manota menshi. Nako yasengewe. Yasengewe. Agitsinze amaze kugisaba amanota menshi. Bamuhitishamo igihugu yashaka gukoramo. Kiri mu Burundi wabaho Senegal, Cameroon n'Ubufaransa. Kugira kwe Imana imusunika imuzana. Urumva ibisubizo bibi byaje. Yabonye akazi ajya nibura Imana kandi yabishaka. Byombi yarabishaka. Byose yarabishaka. Senge mu dukurikiye hanga. Amina. Senge mu dukurikiye hanga. Imana imuha ibintu ashaka. Amina. Namwe turi kumwe. Amina. Imana ibaha ibyo mushaka. Hallelujah. Kuko Sifa yahawe, Sifa ndi. Sifa Adeline. Yahawe ibintu yashakaga. Yaje mu bashaka akazi. Ariko anashaka kujibura mu mutima tutabizi. Imana yamuhaye double. Nawe udukurikiye Imana iweda. Namwe twicaranya Imana iweda. Ibyo mwifuza Imana ibibaye. Amen. Imana yiduke ibyo twifuza. Hallelujah. Bamitishamo gukorera i Burundi, Senegal, Cameroon no mu Bufaransa. Ngo mitemo aho nshaka kubera mitemo aho nshaka. Kubera ko Pastor Patrick wari wambwiye ko ngiye kujya Burayi. Kandi nanjye narabishakaga. Nahisemo kujya mu Bufaransa. Atsinze kukiza amanota hejuru amutisha ibyo bihugu byose. Kuko namuhanuriye kujya Burayi. Nawe kandi abishaka. Yahitamo igihugu cy'i Burayi ari mu Bufaransa. Imana icyo. Amina. Iyo ivu zeriyaba yategeka bigakomera. Nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Imana atangaje. Kuko n'amahano ko agiye kujibura. Nawe kandi umutima washaka ahitamo igihugu cy'i Burayi. Mujye wamenye Imana yahise ibimuhera. Aragiye rero. Aragiye. Ntabwo nawe tuhita mu Burayi. Musoro bahitamo he? Najye nibura. Cyangwa Burundi. Wahitamo Senegal. Ntabwo wahitamo Burundi. Ntabwo wahitamo Senegal. Wahitamo Senegal, wahitamo Cameroon. Reka. Wahitamo Umufaransa. Kajya kuri Paris nawe. Imana yagicyubahiro. Imana ibaye iby'imitima nyifuza. Amina. Izina rya Yesu. Amen. Arinjira mu gusoza. Nari narakubuze none ejo bundi hari umuntu uri Kampala wampaye iyi cyano yawe. Kampala n'abana barundi b'ibijumbu. Sinabigeze. Benshi bajya bagati tugahura kamati ni wowe bagahamagana n'iki. Yari yarakubuze rero ngo guha ubuhamya. None umuntu uri Kampala niwe wamuhaye iyi cyano yawe. Uko arabo duhura nkayibaha. Abo twabaye cyane nayigira. Pastor Patrick uri umuntu udasanzwe. Amen. Wuzuye amavuta akomeye cyane. Amen. Ari kwasoza. Imana icyo kubwasa. Amen. Sifa Adeline. Amen. Uri mu Bufaransa. Imana. Umwana y'Ubujumbura.
yabonye igitangaza aho ngaho gikomeye twongeye dusubira mu gutya rero hari icyo kitazatungana mu buzima bwawe kereka Imana ihuje n'umunyamavuta cyane murabyemera ariko turabyemera pastor nibyo yarabuze akazi se yari yarakabuze kuki iyo opportunité y'ako kazi ka projet iyo projet yabuze kugitaje mbere atarasenya kugitaje mbere utarahura nawe kugitaje mbere kuki we yaje mu bashomeri none kuki hari ibintu bitazatungana mu buzima bw'abantu kereka biringiye Imana ikababuza n'abo yasize hari abantu Imana yasigiye guhesha umugisha abantu hari abantu Imana yasigiye kubohora baboshye hari abantu Imana yasigiye guhesha abantu Sifa Dene uri mu Faransa ipari turagushuje mugubwe neza abantu Imana ko bitanga cyo gihe ndi Bujumbu cyo duhura bamwe Ikama n'abandi za Nairobi na Mombasa gose bajya bahinga cyane bakambira Imana ikomeze bagire neza wowe udafite akazi wowe ufite ikibazo Imana igutabara Imana ikugire neza mu cyanditswe n'icyo tugisome cyanditswe Yobu 5:9 vuba dusome haravuga ngo nikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika amen ni Imana ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika amen yabikoreye Sifa Adeline n'abandi yatangwa hamyana kuri bwa cyasho nawe ukore gitangaza nawe gutabara nawe guhakaza nawe guhurubya nawe kujyana mahanga nawe kwinjiza ushaka cyacu ushaka mu mutima utajya ubwira abantu Imana ikirebe igikora amen cyane Imana ukiza indwara cyane mushaka utajya kubwira abantu Imana igura urubyaro Imana iguhakazi Imana ikwagure Imana iguteza imbere n'ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika Imana bagire neza kandi barinde mu izina rya Yesu amen.